Y-Shark Mix. To je ujedno i prvi, odnosno najmanji podvodni skuter u našoj ponudi. Imamo potpuno istu dodatnu opremu kao i uz SVI, znači dolazi nam postolje za bateriju gdje možemo postaviti da bi se ona punila, naravno punjač za bateriju i sama baterija. Baterija je nešto drugačijeg oblika nego na SVI-u. Konkretno baterije koje dolaze uz SVI i Navbow modele mogu da se kombinuju međusobno, što znači da ista baterija se koristi i za SVI i za Navbow, dok Y-Shark Mix ima posebno svoju bateriju. Ovdje nemamo nikakav displej koji nam može omogućiti nešto više dodatnih funkcija, znači imamo samo indikatore za baterije kada se uređaj upali da znamo koje je stanje baterije. Ono što je još dobro kod ovog modela je što se ovaj plutajući deo može skinuti, tako da onda uređaj prirodno tone i možete lakše da ronite sa njim. A ukoliko želite da se vozite po površini, znači ovaj deo koji glumi plovak se namontira i onda uređaj ima pozitivan uzgon, odnosno pluta na površini. Također ovaj uređaj za razliku od SVI daske ima i dodatak za GoPro, što znači da možete zakačiti vašu kameru i da snimite sve ono što ste i vi sami vidjeli. Što se tiče samog održavanja kod ovog uređaja, ono je izuzetno jednostavno i bukvalno sami možete servisirati ceo uređaj. Za kretanjem ovih plastika kontra od smjera kazaljke na satu vi bukvalno skidate ovu zaštitnu plastiku. Tu se nalazi propeler, isto tako sa zadnje strane ova zadnja plastika se samo izvlači na napolje i može da se demontira ceo elektromotor, na taj način očisti ukoliko je potrebno ili podmaže, ispere od slane vode itd. Ovo nije potrebno da radite posle svake vožnje, dovoljno je da odradite par puta u sezoni u zavisnosti od eksploatacije, odnosno korišćenja samog uređaja. Velika prednost ovog uređaja je što je on ujedno i najpristupačniji podvodni skuter na našem tržištu. Za razliku od Y-Shark Navbow modela i SVI modela, Y-Shark Mix nema apsolutno nikakvo dugmence na koje ga dodatno palite, nego se samo ubaci baterija, pritiskom na oba dugmeta on počinje da vas vuče. Uz ovaj model, pored standardne opreme, dobijate još i malu torbu za uređaj, kao i osigurač koji služi da se zakači za uređaj ukoliko vam uređaj ispadne, da ne morate da idete za njim, nego ga bukvalno samo povučete rukom i uređaj će doći do vas. Maksimalna dubina ovog podvodnog skutera je 40 metara, autonomija baterije oko 45 minuta do sat vremena, zavisi od eksploatacije i veličine vozača naravno, dok je maksimalna brzina negde oko 5,5 km na čas.